डब्बे में गोश्त, पाकिस्तान ने छक्का मारा, इंडिया बेहोश। यार कोई अच्छा सुना। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। इन्हें को चंगा सुनवा। भाई देख, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डोल, कुत्ती चंगा सुनवा। जयकार मारी, तोप मारी, मारन कई गैर दा कमिनी, कंधे पीछे कुत्ते भोंकन, भोकन कई शहर दा कांड या कांड? कंड। अच्छा। कंड दे पीछे कुत्ते भोंकन, भोकन कई शहर दा कमिनी, है कमलिया अपरा मरे सी कोई गाल नहीं, साकू रेंजारू कैसी, साकू मारन कई टट्टू टायर दा कमी कहनी। टट्टू क्या होंदा है? टट्टू टायर ओ क्या होंदा है? हाँ आदि और भी आ गया आदि भैया टट्टू क्या होंदा है? जेरा घरदार होंदे वो टट्टू टायर होंदे। टायर क्या होंदा? टायर दा मानी दस। मोटरसाइकिल दा टायर, टट्टू टायर। अच्छा, गरदार दा मानी क्या होंदा है? दुश्मन। तेरा दंद क्यों बाहर निकता आंदा है? वही कटवा सा। कटवे से? हाँ कदन? मुल्तान है। अच्छा, तेरे बटन किधर गया? यार सा बदमाश है, गिरबान खोलियो दे। अच्छा, बदमाशी। हाँ घा का पंदाने दा बदमाशी। हाँ मैंने कद मेरा चाचा, मेरा चाचा, मेरे चाचे दे घर ईद दे, मेरा चाचा रन मुड़ी दे, मेरी फुप्पो, मेरी फुप्पो, मेरी फुप्पो सदके वारी, मैनू दुनिया सारी, मेरा चाचा, मेरे चाचे दे घर ईद दे, मेरा चाचा रन मुड़ी दे। आवे शेरी वे घा का प्या प्या। मोहम्मद शहजाद बना रहे हैं टिकटॉक। शहजाद भी हूँ वाली बार भरूं। के रे वाली मारा? चरगावी। हाँ चढ़। बराबर यार घा कपड़े यार आदि यार ऐसा यार सवेरे आए बेटे घा कपड़े ठीक है घा शा कपते यार शरियार खाना खिला शरियार घा कपड़े मैं बोल यार जी मेरा भेड़ा मैं तो घा कपड़े ना मैं वाल क्या था दे मैं घा कपड़े से यार हल टाइम काफी थी गया हल घा कपड़े से घा चावने घा चाह हाली रात चाहिए यार भैया चवा 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 यार टाइम ज्यादा थी गया यार लेट थी गया आज दिया। हाँ तो तू लेट कर भाई भाग गया मैं घर। मैं कदम भाग गया मैं तू सा लेट करते यार अल्लाह दे बंदे। भाई यार तू भाग गया मैं घर हूँ लाता है क्या मैं उता बना पिया लोग तो निकल गया मैं है कोई ना मैं तो घर करा गया मैं जो करा गया हम डांस चाण गया हम। हाँ क्या निकली उडो डांस चाण गया हम यार आदि तू यार कब साकू बुखार है सब बीमार है। क्या है तेको? सिर दर्द है। अच्छा और गोलियां गादे में को जराम दी गए हाँ बड़े वाले उठिया अच्छा बुखार आया पिया बोला सवेरे रोटी चाय पीते वाला गोलियां खादे में पेशी तो रोजा नहीं रख सकता यार से 8 रोजे रखे भी। अच्छा माशाल्लाह अच्छा बोला जुम्मे वाले रोजे दे वे दीगर दा बीमार थी गया। ओए होए 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 मेरा शादी छद के वे जानी अच्छा वाल दवाई से गए नहीं हैं हुन वैसो सूट सूट से इस दा क्या ना सूट ए पिया केरा सूट से भाई केरे कलर दा कलर के झा किथे आ दिया कलर भी था के झा कलर बंदा भला चावन अगर तेरा घास है 2 घंटे ना है तुम मेरा यार तू मेरे को सवेरे देखी मैं सवेरे तक घाय बैठा होसा इतना चंगा तो शायद दिक्कत तो उठने आता लत्ता मार उठने उठी दिलो घा चावा यार अरसलान यार देख यार ये गाल कैसी यार साथ से आता खड़े तू जो घर भाग गया है खड़े तू यार मैं मेहमान आगे पीछे मैं तो घा का पहना दास मैं मेरा पिया फजर लाहौर तेरा तो आले तू मेहमान ही तो मैं फजर घाट लाहौर ना पिया वापसी तू ये का दे ए सवेरे काम दे ये दिखा दे वैसे कोई ना मैं मेरा पिया वैसा जी तो बदमाश है मेरे को रोके सा हां फजर में मेरा पिया लाहौर मैं तो को बैठी है ये ठीक है अरे पिया जी
السلام علیکم یار صبح صبح کم پائے گئے یار شریعت دے کم نہ ہمیشہ خراب ہونا شریعت دے کم کو ایک کم ٹھیک نہیں ہوتا یار یہ شریعت نیٹ لوئی کھڑا ٹھیک ہے آٹومیٹک ڈائریکٹ اتو تار لے کھڑا نیٹ دی تے سامنے اتھا کہ جوڑ تے ٹیپ کنا لے کھڑا دے پے اے ٹیپ ہون لے اسی پہلے کان لے کھڑا اتھو کے سار تاراں جوڑ بیٹھن پیچھے تار ساڑی سڑ گیا ہن بجلی صبح ہی سڑ گیا لائٹ کہ نہیں شریعت دے کام نہیں گودا اے کتنا نہیں کھڑا اتھا ٹیپ پہلے چلاوے ہے کام تو نہ بنے ہے یار یہ تو گال ہے یہ سوچا پہلے چیز سوچے ہاں نہیں ہے یار کام کی تھی کھڑے میں بجلی خراب تھی ٹائم ضائع تھی ہن ٹائم زیادہ تھی یار تے دکھاواں کتھوں تار سڑ گئی ہے اللہ دا بندہ یار یکی تار سڑ گئی ہے ساری کتوں سڑ گئی پچھو سڑ گئی تار پیچھو پیچھو کتوں سڑی سڑی پچھو پچھو تو اللہ دا بندہ کتے سڑ تو دی پیچھو سڑ گیا اللہ دا بندہ نہ کھیڑتا تھئی آج نو اچھا چاوا سامان پلاس پکڑ چل جو تے چڑھ تم باں سے چڑھ باس کی میں چڑھ باس تلے لاؤں تا اللہ دا بندہ نہ باں سے چڑھ ون باں سے ہنگل تو سب اساں باس تلے ڈھائے ویسے بھئی یار شیرے دا پیا تیرا نا بل کوڑ آئی میں چڑھے گیل ہن کا چڑھ دے گیل ہن دی کار باں سے چڑھتا ویسا بڑا ڈھائے پوسی باس ڈھائے پوسی وزن کنا جھپے سی یار اتھوں کے سامنے تار سڑے دے سامنے جوڑے ساڑ گئے سارے آپ تے تار بٹی ہے لائٹ کہنی دس یار لائٹ کہنی سارے گھر اساں دور اور بجلی بنے دیکھ سان نکے نکے بالن بجلی بنے انہیں کرنٹ لگ سکتے انہیں دے حکومت کو کیا پتہ ہے حکومت صرف آج سب یہ ٹیکس بھروں پہ یہ کروں پہ یہ پتہ کرنی بلی اسا یہ کام کروا مڑے بجلی ساری کہنی اساں بہت پریشان ہے ساری تار یا چاچو ہونی دی تار کھولی پئی اپنی ہے کوئی بئی تار ہے میں کیا تو رسے سے کیا نہیں تار ہے تے کوئی پتہ کہ نہیں تک میں کہ تار سڑی کے وہ تار جو جوڑ کھولنا ہے بھلے تار ہے بھلے نہ جوڑتے ہیں میرے غریب بندے ہیں اساں ہن کام چھوڑ تے بجلی بنے کھڑے ہیں صبح دے گھر سارے علی دیا سے تا تار اڑ بھئی یار دے یار تو سارے تیرے کام ہے اللہ دا بندہ ہن جوڑ کو ٹیپ لینا اج سارا یہ مسئلہ نہ بنیا یکی تار سار کے ہن تار ٹوٹا کیوں نے سوئے دلا تار نقصان میرے تو کیوں کرنے پے یار رڑ دفی نہیں پئی ایک بندہ ڈوک کھڑے تھے تجھے چھاٹ نہیں شیری ہن راس میں یار 10 میرے دیکھ تو ٹیپ لینا ہوں لے ہن تار جی تو ساڑ کے کیوں نے سے تار ٹوٹا دیکھ لگا کھڑا تھا جو تھا کا ڈاک لاتے ہیں اتنا ہے پتہ مسئلہ ہے جو اسڑا صوفہ کہہ رہا ہوں دے وا اوکھا یار پر وہ ٹالی کنا ہے ہیں تیرا جولتا اللہ دا بندہ آتا تو سوچو پاسا کیا تو کھولی دا بنا چانس لو تیرے بھائی یہ جوڑ کھول یار کیا یار تو اتنا جوڑ کھولنا پہ بہت دور جوڑ نقصان تیری منا پرائے یا تو ماشاءاللہ آج صبح صبح ہوا گلی کھڑی ہے بہت ٹھنڈا موسم ہے یار ماشاءاللہ سبحان اللہ نقصان تیری پرائے تو ہمارا کرم راڑے نہ پاؤں ٹھنڈی ہوا سارے شہید کام ہے سنا نا یا دیا ہندے کام میں یار میں سویل دا پٹنا کھڑا یار تو جوڑ جلایا سی جوڑ بیٹھ کے سارے ہندے کام ہے یار ہن ایسا ایک بار تارا جوڑ کے ملا بیٹھ گئے یار پہلے گودا تارا اوپر لینا ٹیپ لینا ہوں تو نا اے تار جوڑ نہ سڑنا اسا ٹوٹل جوڑ بنا کے ہیں وانت گھر بیٹھے آرام کرتے پکھے تے بیٹھے ہیں ولا تھے ولا ٹھاکے ہیں ولا یہ کہ جوڑ ساڑ گئے یار بھائی کو بڑا والا طریقہ نہیں آندا ناڑی ہے شکے شہید کام ہے یار ولا بات سن ولا سے بیٹھے سے ولا سے شرا دو میں جی بجلی کا نہیں ولا ہے تے ولا جے کہ جوڑ سڑے کھن یار شیر یار تو یار یہ کہ تو کیوں ہی تو اللہ کر جائے کرنے یار تھوڑے کم میرے کہتے کام ہے داس سارے کہتے کام تو کیوں لگا جائے کرنے یار کیا صحیح پڑا والا خراب اسے اسا یار پورا 4 گھنٹے میں کیتے سے اتھوں کے لا او تک سارے جڑا تار یکی ساری پی یکی تار نویں کیتے سے اوتے چڑھے ہیں تانے تے چڑھے ہیں ککا تے چڑھے ہیں یکی جوڑ نویں کیتے سے سارے جوڑ ایک جوڑ کہیں لا جوڑ جڑے ایک جوڑ ایک نویں کیتے سے ولا بیٹھ جن گالے تار جو لگی مٹی ہوسی ولا او سڑ گئی ہے میں تیرا یا تے ٹچ پہ پٹنا پیا یکا پاٹ مار رکھنا پیا تلے کیا نیٹ رات کو کہاں کے چلے ہیں تو کس میں نیٹ ہوگا نیٹ تلے لا رہے ہیں یا جواب تے گھر لا رہے ہیں یار تھوڑی مرضی لاؤ ہیں صحیح ہیں صحیح یار شیر یار کیا ہوں بنسی ڈاس کیا بنسی بلا ہوں شروع کو لے کے جو نہ کرے سیں یار ہون کو شام تک بجلی پڑ سی شام تک بجلی بنسی اجا ہون بنی ہوئی مسئلہ کیا مسئلہ کیا لکی بجلی تا یہ کتاب خراب کر کے مسئلہ کیا ہے وہ چلے شاباش شاباش پکھے نہیں باونا مانتے والا اندرو
او اچھا جی دوستو تار بناتے ہیں ہوں ملتے ہیں گھا کپن گھا دا ٹائم ٹھیک ہے وڈا بوا ذرا سروں کے مسئلہ بن گیا ایک یار بجلی اساں بنی ہے سارا سڑے کھڑا جوڑ ٹھیک ہے ایک دفعہ جوڑ سڑے کھڑا پچھو سارا جوڑ یکے ساڑ گئے ساڑے جوڑ سڑے کھڑا گھر کی ہے نا گھر اتوں سڑے کھڑا بجلی کانے ولا یک جوڑ سڑے کھڑے ہیں ٹھیک ہے ولا یک جوڑ نوے کتے سے سارے نوے کرتے ولا میں گھر آئے ہیں ولا بیٹھے ہیں 5 منٹ ولا بجلی گئی ہے ولا یک جوڑ سڑے کھڑے ہیں دوبارہ 2 دفعہ ولا ان کیا ریزن ہے کیوں کتھے تار رلی پئی کوئی نہ کر تار نہیں پیا ولا بجلی کیوں چلی گئی ہے ولا دوبارہ آئی ہے ولا چلی گئی ہے مطلب آدھا گھنٹہ وہ آدھا گھنٹہ والا رلی نہ جو اچھا ہاں تم ہاں ولا صاحب تار سڑ گئی ہے دوبارہ 2 دفعہ چیک کرو اچھا میٹا کرے تو نہیں رلی پئی کو توڑ دیکھا ہے بس ہوں ولا سارے جوڑ بنائے ہیں ولا ہوں ولا بجلی چلی گئی ہے پتہ نہیں ولا کیا تھی گیا ہوں بلا وہ بلا چیک کرو جوڑ دیکھو جوڑ بھی ٹیپ لانے کی ہیں ہاں تار بھی پئی ہوگی اچھا ولا تو بنا دے یار نشا پومی ہاں کام کرنے کو ہو یار ہوں وقت ولا تار سڑ گئی دوبارہ ولا ہوں ولا ونو ہوں کم دا ٹائم ہے ولا تو اندھارا تھے تو آج شام کو لائی بدل کرنی ہے مال نہ بنو آج بات نہ بیڑو آج بلیے نہ بیٹھوں آج بڑا بعد ولا آج نات میں ہے شام کو بڑے بڑے آونے وڈے ویلے آوے سمے وڈے ویلے کوئی 3-4 نہ کٹھے پڑا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو دوستو یار لائٹ اور سب بہت کھپا ہے لائٹ بنا دیا ہے ٹھیک ہے ہمیں پہ سامنے بلہ کر لائٹ بن گیا ہوں ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں کام شام کر کے سارا کل فری تھی ہم بیٹھے ہیں چلتے پہ مسجد کپڑے اپنا چٹا سوٹ کاٹن دا استری کی تمی پاتے خوشبو لاتے چلتے ہیں مسجد نماز پڑھتے ہیں آج لیلۃ القدر دی رات ہے بہت اہم رات ہے ٹھیک ہے عید نماز پڑھتے ہیں تے اساں ولاگ تک میں بیٹھا اینڈ انشاءاللہ کل کو نیا ولاگ میں سوں لازمی لائک شیئر سبسکرائب کر سو اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے